kiwari hidup berbincang mimi direk rumah tangga tandani mincak sawama lepas di asuhan sepuh najan geus bisa mandiri bisa ngalengkah sorang ulah poho kawiwitan ayeuna sasate deprek henteu ngambah alam rumah tangga teu ini bari teu aku ngaleos-leos anu pundung ujung heula ka indung anu ngakandung ka bapa anu ngayuga sangkan musahayu berkah salana dunia serang akhirat berat karena maruntungan nah guys kasep saling kemah baget anakku baca tuyang buang hati kembang sukma anak ibu buah hati sesampai raga nyawa Duali su asebang jaduaan di rum arum kiwari hidup rabi ngajalankeun sunnah nabi garis kasih kali bagi kerama kali nah garis garis asep anak pemerintah baca apa penghidup ulah lakonan pancen agama rukun iman rukun Islam salat anu 5 waktu bepecah entong tinggalan bepecah entong tinggalan kali garis kaset disilang banget nah garis kaset ayeuna nyana waitu ku asmana ilahi bismillah jahit jalan Rahman Rahim muni pamrih nambah hidup rumah tangga kenging rahmati widi ngalih tulis asep tangan sana
Rajang kan sao ini sekarang berat deh tumukan papagah sepuh tawisna hidup pupusti kunci gedong kabagjan ayah di sepuh utami anggur mang pundut doa sangkan mulus laki babi kang usung kamu cuma mau sakit bae si Mang Adi lagi merasa bertanggung